Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyu mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kure imbere ugende bakiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi kuri uyu wa Mungu ni kwigenekerezo ry'icenda mu nyonyo 2025 tugiye kurabira hamwe ivyo bikoze biro bikaba bitunguye abatari bake kuri isi ya rurema, bikaba ari bibereye mu bice bizegereye ahitwa Bwegera, ahitwa Rurenge. AMRDP yari imaze igihe iri mu bikorwa bidasanzwe. Turaza kandi kubabwira ibidasanzwe mu bijyanye na operation conjointe avec Gukora muri Sud Kivu. Turabiri kugenda bigaragara n'akazi gakomeye gakozwe na deuxième bataillon de 6e brigade de FDNB mu bice byo kuri Poe 0 hafi ya Minembwe. Abasirikare b'u Burundi bakoze ibidasanzwe nibibaye kandi mu gihe urugamba rukomeye uri kugaragaramo embuscade et mouvement de continuellement bijyanye na attaque latérale. Turababwira ibiri kugenda bigaragara ndetse n'imikoreshereze ya za PKM RPG7 zikomeje kugenda zikoreshwa. Turababwira kandi ibitendo bidasanzwe FDN bikore ahitwa Ntobwe, Kigogo n'ahandi hatandukanye. Ibiro bikaba biri muri gahunda ya partie de morale et des organisations tactiques. Turaza kandi kureba ibijyanye nuko ibikorwa bya gisirikare bikomeje kugenda bikorwa. Tubabwire commandement mixé Zokorade, turebe ibijyanye na guerre asymétrique. Turaza kandi gukomeza kugenda turabira hamwe ibiri kugenda bigaragara over turaza kureba ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibijyanye n'imiyoborere byahindutse ibyatumye porte parole wa MRDP Major Izayi Walume ashyira hanze biri kugenda biba ndetse anagaragaza ko ibintu byamaze gukomera. Turaza kandi kubabwira ibijyanye n'ibiri kugenda bigaragara kuri ligne de communication aho byose byamaze guhinduka nyuma yuko buri ruhande rwiteguye kurwana. Turaza kandi kureba ingaruka zikomeye ziri kugaragara hitwa Rurenge, ahitwa Bwegera, Kigoma aho rero ibintu bikomeje kugenda biba. Turababwira kandi biri kugenda bigaragara ndetse n'imyiteguro idasanzwe iri kugenda ikorwa mu rwego rwa Réunion de urgence du Conseil national et de sécurité. Ni muziro banywanyi tubanye kuri page ikomeye yanditseho amakuru atoso yarabana n'umutekano politike ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Iyi rero nimbonesha kure nshya yaje kugira ngo ijye bashyikiriza amakuru atoso yibanda kuri izo ngingo z'ingenzi zikomakomeye. Reka turamvure nizere ko wakoze sabone kugira ngo dukomeze kubana no mu zindi page zikomeye tugenda tubasomera ngaha zizo zanditseho arabana n'umutekano ndetse na politike n'ubanye n'amakungu. Ndatangura nkubwira ko ku misozi miremire ya Fizi hakomeje kuba urwunge rw'imirwano idasanzwe kuri uyu wa Mungu kwigenekerezo rya 9 mu nyonyo 2025 ingabo z'Urundi ziri gukorera mu mujyi wa Bwegera no mu nkengero za Rurenge. Zikaba rero zikomeje gukora ibidasanzwe ndetse zikaba zagabye igitero gikomeye ku mutwe MRDP cyahindutse mu buryo budasanzwe aho rero bari gufatanya n'ingabo zo muri operation Gukora muri Sud Kivu. Amakuru yemejwe n'aba ofisiye biperereza ba FARDC baravuga ko mu ijoro ryo kuwa gatandatu rikira kuri uyu wa Mungu ku isi ya saa 4 z'ijoro nibwo twirwaneho yari itangiye nayo kugaba ibitero mu bice byagenzurwaga na deuxième bataillon de 6e brigade FDNB. Bari mu gace ka Poe 0 hafi ya Minembwe. Abasirikare b'Abarundi bari bacumbitse ariko bakaba bahise batangira urugamba birwanaho bikomeye byaje kongera gukomera no muri iki gitondo aho FDNB nayo yazindutse ijya gushaka uburyo kiyafanamo abatwirwanaho bakomeje kugenda bayigabaho igitero. Umutwe watwirwanaho wakoresheje uburyo bugezweho bwo kurwana harimo embuscade, mouvement de continuellement, ibitero byo ku ruhande attaque latérale bituma ingabo za FDNB zisubira inyuma mu kavuyo. Ibyo bikorwa rero byari biherekejwe n'urusaku rw'imbunda ziremereye harimo PKM n'amasasu ya RPG7 aho twirwanaho yari ifite inkunga y'abarwanyi barenga 600 bari baturutse mu misozi ya Ntobwe ndetse n'ahitwa Kigogo. FDNB rero ikaba iri muri gahunda ikomeye
nkuko rero bigaragara ko imirwano yakomezaga FDNB yasaga rero igenda yongera imbaraga. Raporo ya gisirikare yatugezeho yagaragazaga ko mu rukera rwo kuri uyu wa Mungu FDNB yari imaze kuba yabasha kuba yakigiza inyuma, ndetse hari n'abasirikare ku ruhande rwa Sarambwe bakomeretse, harimo n'uwo ku rwego rwa kapiteni umwe mu basirikare ba FARDC uri muri komando Mamixe Zokorade Side Kivu. Yavuze ko FDNB ikomeje kugenda igaragaza imbaraga zidasanzwe imbere ya FDNB, igakoresha uburyo bwa guerre asymétrique, aho rero bari gukora uburyo butunguranye mu gihe bagabwe igitero nabo bakaza kwihorera. Rero bivugwa biti FDNB bifite morale iri ku rwego rwo hejuru, bafite radio zibanga, bari kugenda bahanahana amakuru ya renseignement militaire yihariye. FDNB ni igisirikare gifite direction nziza nkuko biri kugenda bigaragara kandi bigenda bivugwa na bamwe mu ku ruhande rwa FARDC ndetse na bamwe mu bazarendo. Kugeza ubu mu itangazo ryashyizwe hanze na porte parole wa MRDP twirwanaho Major Isayi Malume, uyu mutwe yavuze ko FDNB na FARDC bari mu nzira ijyanye no kugira ngo babagabe ibitero bikomeye kandi bahungabanya ibirindiro bafite muri Fizi. Yakomeje agira ati twakomeje kwihagararaho mu rwego rwo kurinda abaturage bacu mu misozi ya Minembwe. Ingabo z'Abarundi zohereje mu bikorwa abasirikare benshi muri poste tactique Selve mu gace ka Fizi. Biragaragara ko hashobora kuza kubera imirwano ikomeye. Nubwo FARDC yarizwe ko ifite ubufatanye bukomeye na FDNB muri operation Zokorade, amakuru yaturutse Baraka aragaragaza ko bamwe mu basirikare ba FARDC batangiye kugenda bagaragaza ko FDNB izabafasha, ndetse biranavugwa ko kuri ubu aba FDNB ni benshi muri bice kuruta abanyekongo banyabo, kuko bitangazwa kuri ligne de communication nibo bakomeje kugenda bakurikirana ibiri kuba. Umwe mu basirikare mukuru muri FARDC yavuze ko FDNB yataye discipline kandi ibikorwa byayo bitangiye FDNB itigeze ita discipline ahubwo igenda yongera, bitandukanye n'ibyari bimaze iminsi bigenda bitangazwa. Abaturage batuye mu duce twa Rurenge ubwegera Kigoma baravuga kandi baremeza ko ibiri kugenda bigaragara ko FDNB yiteguye kandi yiteguye kuba yakomeza guhangana na MRDP twirwaneho. Umwe mu baturage utuye muri bice aragaragaza ndetse akavuga ko kugeza ubu buri ruhande rwiteguye, buri ruhande isa n'isa rwatangira ibikorwa bya gisirikare. Ku rundi ruhande biragaragara kandi biremezwa ko Minisitiri w'Ingabo ntiyahise atangaza byinshi ku bimaze iminsi bitangazwa, ndetse n'amakuru akomeye yasohowe na twirwaneho ashinja ingabo z'u Burundi ibirego bitari byiza. Ariko amakuru yagiye aturuka mu bice bitandukanye aravuga ko igisirikare cy'u Burundi kirangajwe imbere na Son Excellence Evariste ndayishimiye gikomeza kugenda gitanga umusada ukomeye, ndetse bamwe baravuga ko iyo hataba FDNB muri Kongo igisagara cya Uvira kiba cyaragiye mu maboko ya Sarambwe, ndetse no kugeza ubu ngo kuba M23 itarabasha kwinjira muri uyu mujyi nuko FDNB yahabaye. Kugeza ubu biravugwa kandi biremezwa ko FDNB ikomeje gucungera imbibi ndetse n'ibindi bice bitandukanye leta ya Kongo ihuriraho n'u Burundi, harimo inkengero z'ikiyaga cya Tanganyika, aho bigaragazwa ndetse bikanavugwa ko mu gihe umutekano wahungabana kuri uyu mupaka byashyira ibyago bikomeye mu bindi bice bitandukanye. Ubusanzwe FDNB yohereje muri Fizi amabatayo menshi akubiyemo première division iyobowe na brigadier general Ponsier Hakizimana alias Mingi, na deuxième division iyobowe na brigadier general Michel Ndenzako. Ariko nyuma y'iminsi mike gusa izi ngabo zatangiye kuba zakora operation zikomeye, ndetse ziri no kugenda zikora logistique y'ibikoresho ndetse n'abasirikare kugira ngo babashe kugira mu bindi bice kandi bahindura uburyo ibintu bihagaze. Umwe mu basirikare b'Abarundi ukomeje kugenda avuga ibiri kugenda biba mwibanga yatubwiye ko Rurenge kuri ubu hakomeje kugenda hakusanyirizwa abasirikare, aho rero bitangazwa ndetse bikanemezwa ko bari kuhategurira ibindi bitero bikomeye. Uburo nibwo buryo bwa mbere kuva uyu mwaka watangira bigaragaye ko M23 iri kugenda yongera imbaraga, FDNB nayo ikitegura, bigaragaza ko isaha yari yose ashobora kuza kuba urugamba rukomeye. Amakuru aravuga ko kuri ubu FDNB na FARDC bari muri operation yo kugira ngo bageze ibikoresho bitandukanye mu bice bitandukanye. Biravugwa kandi biremezwa ko kuri bari gukorwa retreat tactique na ni planifié. Abasasanguzi baravuga ko niba rero kugeza ubu FDNB ikomeje gutanga umusada muri imirwano ikomeje kugenda iba, bizatuma FARDC yihagararaho igisagara cya Uvira ntigifatwe byoroshye, ndetse bibashe no kongera igihe gikomeye, ndetse n'igihe ibikomeje kugenda bivugwa kandi binemezwa ko benshi mu basirikare bazanwa bakavuga ko kuri bagiye gutegura operation ikomeye ishobora no kuza gutuma M23 MRD
FDP batakaza ibice bitandukanye bagiye bambura, ariko kenshi bagenda bagorwa bikomeye nuko hamwe na hamwe hagiye hagaragara ibikorwa by'ubugambanyi byagiye bikorwa nabo ku ruhande rwa FRDC. Ni no kuri dusoje banywanyi ngacu bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Astra Vista.